kutubwira ibintu bakubwiye. Tugiye gutangira. Akaswiti cyanjye kiraryoshesha. Hano bari oh la la, sweetie is not a good idea. Ibintu inzira nibira umugenzi. Oh, iyo umugenzi biraza kubera ko ibintu byamubayeho mu iyo nzira bizamufasha kwidevelopa. Rich, what does rich mean in Kinyarwanda? Ushobora kubona utaha, no, ushobora kubona ejo bundi, oya, ushobora kubona future. Kinyarwanda future ni kuki tuvuga kuvuga biri mu burere. The pot cooling the kettle black. Akapoti. Akapoti ni kuki tuvuga akapoti. Safuriya ni safuriya yo gutekamo. Me akapoti ni yego ni birika tanu. Tugiye kurangira. Iki bavuze iki ayo ubisha tukubwira bishobora kumbwira biratubwira bara bahanika bafata abantu bose take the burden. Learn to live. And I see you in my next video.